Godongwana o lebanwe ke dipotso tse di popota tebang le madi a namolo a kana ka diranta di le dibilione di le 254 ao a reboletsweng Eskom mo tekanyetsong kabo ya monongwaga. Ba palamente bangwe ba kgatlhanong le kitsiso ya go imolola Eskom mo mathateng a yona a matlole. Ba re go nela Eskom tšhelete ntle le go samagana le modi wa mathata a tsamaiso e bokoa ya matlole ga gona mosola. What research have you done in deciding that you want to bail out Eskom again for 254 billion, given the fact that the reports that is forthcoming is that a very large percentage is as a result of sabotage and some levels of corruption? Godongwana le setlhopha sa gagwe ba ne ba botsolodiwa gape ka dipelo malebana le madi a anamolo. O boleletse ba palamente gore madi ao a tshwanetse go dirisediwa tlhokomelo ya diplante le phasalatso ya motlakase. Palamente e ne go sa le gale ya begelelwa gore ke diteišene di le 6 tsa Eskom tse leng sebako segolo sa kgaogo ya motlakase. Le fa go le jalo kantoro ya tona ya matlotlo ya re ga ena maano a go rekisa dithoto tsa Eskom. There's no intention to privatize, as it were, the strategic assets of Eskom. Eskom will still play a critical role in the generation of energy. Is a question of just making sure that it's not only, we're not going to be relying only on Eskom to generate energy for the economy. Gape kantoro eno ya re madi ao a reboletsweng kantoro ya poso kana post office ga tle go dirisetswa go etletsa banka ya puso.